kanegi ukirish Bakhuid tangin duai nagabinda kajing khoi jingkia jong biorna karbani duai nagabinda Alisha Mauring Bri Bad Orbestar Pariang Badon Gad Jimpang Kajing Shitam Duai Nagabinda Kajing Chatai Pam Jukub Minsian Jung Yanis Nomurum Nomor sispa. Nomor sispa. Lada ya blembatu imru. Lada Waya roya utrai Benjiu nam jing jopa krau jombu Berngop yaki nongsun hapot duriau Ukrau por om dan balaya Yap lembadu ngin imru Ladane ngin sa job langru Ohimen kopera tongin sengu yau tain nagabinda kajing kubaro Pagin yai tekmen duai nagabinda kiba pangi beshitam Kalbang nila ben kaya nagabinda kasuni boram jaga Jigisne jimbre kene kasni utrai minangai ti ada perthe baro koi ya bahar binam pop akin kala kalomot ha kal tengopa barukun barumen sim Bakhuid Amen kajinga ke junotrai juni Jesus Christ pak kajinga junobule len pak kajinga selak junumen sim Bakhuid Kindon rengka berpi barong Ringkat berpiru Kokimen kopera Tongin sangesh por dan palma Nagabinda kilai jumi Nirang yasno Naga kamju di apostol Ya ke jinglin moja ke beriu Abahu beriu badakok Ulaya mahad Yaka Jingkoi jingkia haka kerten junu jisu Barbun di paipa Kilaya lumnan saudong junu Petrus Barialis Ikalai jingkari Bar Kila bendana Badeng Yesus Christ Berasya sanatna Balaya Lami patne ibaya Lai bo Ia baro Bar pamda ya Allah Bapa Tadi sangesh por Benyong ia kena kabor Ala wajong hidup Bang hidup na ban bentuk Ia kapok naga jingin jun Sangesh por Panma naga bintaki pok kisan jun Telah Jesu mak ini saya kuat ini binompo na pelang Haule udon por poro Tetapi gomen kopara Bangale pop sipun Dagi berkat Dagi tin Dagi kam Dagi leklet Dagi lek palat jonga Dagi lek palat jonga Dagi lek palat makrau jonga Namar kata Ngakarpan kamaria Bakhuid Kabaya sa katesuti Yaki angel pagkiripun Padyapi government ko para Panduan ang pagtatsanga How try play juni Ublay padan por bal unis sanayani Parendala mak ikipop juni
Menyelam yang syaka jenim bam jeke. Amen. Taiken ratko play isayagi. Taiken ratko play isayagi. Bakit ki papertay Tupiang kacing kerpan Tus nausun heyangi Letang mami bakul Letang mami utray Uway bahak letang mami ko Jisu Mami bayar long play, hajing ya long kaway, batu mensim bakun, hakapurong upah. Amen. Tongin niya duway. Duway na katinda baro kiko gibaran padengi jinge kijinjit na babuenjay inangay ki bara siya kijinis nege jabutai kamda mega twagi lapet kray na katinda kasni borong siya kijinis nege jimbale tagay kasni utai Kopa jangi ubaha bening Melasai yaki pop jangi daka baptisma. Mela pinkaterlayani ha umensiam. But melas gispai yani dagas na bukaris. Yaram yani bensnoto yaka jinkar do jok kan yaka jingai. But bendimai sashasin yani yaka jingim jame. Ipan yakane dautrai jangi Jesus Christ. Ubaikim pada sensya rengka perni pada mensuim bakhuid ublay jenam la jenam. Amen. Kajing kulit di kantor di apostol kalau kebalai kalau Bakhuid itu kebalan di nama apa ulas no lengkap yo Petrus tapi yo alis upai pa maro ula lengo ngan pat ula mare syaki ha kendong usulmon kumbaki khot haba Petrus ula yo I yo ta upai pa ula ong haki kurang ba Israel palai pila lengo yakani palai pia petse engi
Pitharai bakalong da kabor ni kajing ruplay jongi pangila penyat ya uni upriu uta uplay jong u Abraham jong Ishak pachong u Jacob uta uplay jong kikpa temen jongi ula ai kaburam play ya ushakri jong u Jisu mapi pila IT ya u hakibadon bor pat pila kentai pen ya u hakmat u Pilatus wat hadin ba u Pilatus ula rai pen pelaj no ya u ulalong Bakhuid pat ubapha ndrei pila kentaj pen yo pat pila kerpat yo Pilatus pen pelaj no pen ban yo unong penyap riu ti kumta pila penyap ya unong seng kecing im ndrei ublei ula pen mi pat yo nagi bayap pat wilong sakhi ya kani kalalong kapor chong kakerteng chong kapala pen klan ya uni ubriu beteko ya kata kapa POE bat pitep lale da kejinget ha kakerteng jong kalalong kejinget ha Jisu kepala penkot ya kumni hakmat jong pi baro te mentako para jonga ngatip bakata kapa mapi bat kinong yalam jong pi lale ya Jisu kami na kejingbi jong pi las lemba ublei ulapan bena da kinong yatu lupa jong paro wa umisaya hudei pansha shitom pat ulapan urlong ya kata hakani karukom tu kela kepemut namar kata patu phasha ublei khenang ba endep nyat no ya kipop chompi khenang ba ya kaya chong kajing klan mensim kandupuan na utrai bat ba endep pha ya Jisu ubalong umesaya balajit lupa na kabenta chompi udei bansa hapneng hadu kopor ba en sapen thmaya ki baro kumba ublei ulapan benar lemba da kinong yathu rupa bakhu chung na ba umases ulaong utrai ublei jong pi unpha hapi unong yathu rupa tek kumba ulapha hapi pidei ban shashkor ki baro ba ungren hapi jar ubam shashkor ya kapa uta unong yathu rupa uong en sha pendu khoj na bedeng upadba kinong yathu lupa baro kibala kren nadu Samuel ter kilapan bena ya kicingja jong kini kijuk menta pilong kikun jong kitu kinong yathu lupa pat jong kajutang kaba ublei ulayate pat kikpa jong pi haba ulaong hau Abraham ta kikun kiksiu jong pi ngan kerku ya kipat benriu baro jong keperthei ti kumta ublei ulajit pat ulapha e ushakri jong hapi nangkong ban kerku ya pi da kapapan pha ya pi baro nakalinti besniu jong pi kakatin jong utrai ni so ya le nomor drus pak rakwe nakasam kapra Ku try demi gerteng demi kabu kalong kaba belahaga gerteng baro bela kentiu laga uram madu kimeng syadron kajing krabor zomi putrai halor kimeng kalong putrai jangi gerteng jangi
in sacrament. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon rengka batpim. Rengka batpiru. Kajing pule na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kaburom kami kutrai. Katba kidang iya keren syapang kine kie. Ujesu ula yang hapadeng jangki badula ong. Kajing su happy. Da kajing ting, ba kajing snow dream, kila tarai bakiyo i ki sna ya. Henry ula ong haki, bale piya kolma jimut, bale ki wan kine ki jingartin haki donu jampi, pe iya kikti ba kikijat jonga, batotip badai manga hikein, totuat yanga. But itu syai ba kasnaya kam don shi kumba pila banyo i bangadon kadba hu ong yakene ula peni haki yakikti bat kikeja lakataru kimpat nge bakidang lingo bat kidap da kajing kemen kabapalan kumda ujesu la kele yaki pidon eye hanne banba kila ai hau shida kot kadoka sam but ulashim badula bam hakamat jonki nanda ula om haki kinmau yaki tin bangala keren kadba ngadang don batpi baro kat Kaba la tosha pang jonga haka ain u Moses haki nongya tulupa bat haki sam kila de ben urlom nanda ula play kadar yaki jingmut jongki ban shempang yaki jingto badula ong haki kumne la to ba u mesaya ude ben shashitom bat ben mipat neki baya hagas ngi balai ba Haka kerteng jengu de ben iala ya ka jingkala ka bamud ba ka jingma po ya ki jait ben rio baro stan na Jerusalem pilong ki saki ya kine kie ka gospel jom utrai Ceria ini kukris. ko himmen ko para bayet hautrai Jesus Christ ke jim pule minta kasmi ki kedau yani ya ujisu balami pat na ki baya don ki brio ki ba artatin what na padengi apostol what hadin ke jingi kai jungu Jisu hadin ke jingi kai binia jungu Jisu syapang ke jingia bad ke jingmi pat hagasni kabalai Henry ya ke apostol ha ke jinglong brio jonki kila kale patkim shimla syapang ba ya ka ba Jisu lahi kai te habau Jisu la wan pau haki ha ke kamera jonki lempa ke jingela jongi armut ki apostol ke layomad kim shimla don satya ya ka bor ban pidiyam pura ya Jisu hapadeng jongi kita ki armut ki apostol sinran jongu ki balaleisha emmaus ki layomad ya Jisu ha ke jingkedia uppu ha ke Eucharist Bakhuid nangda kilawan ban on pe ngilaya kendu ya Jisu ngilayo ma dia Ujisu layo ulami pashisha na kibayam Henry yaki apostol jomu kisuki pala ban pediam bange wan habau Jisu layan padeng jongi kitarai ba ude usnaya omdeshu Ujisu
Te u Jesu panna ki jimbang. U Jesu la peniha ki pe nga don ka do bat ka shing. Nga don na dong shadong ha ka met ka part jonga. Bale pi artatin. Kani kalong ka jingkerle kaba u Jesu ulabu ha ka ma jonki. U Jesu ula mipang ha ka do jongu ha ka shing jongu. Henry kala don ka jingya per ha ki kemat jongu. Namar ka burong jongu berle. Ka burong jongu berle ka tap iawu. Ka burong jongu berle ka penmi pat iawu. Minta u Jesu i uyim ha ka burong ka jongu berle. Bad kae kaba u Jesu kwa na baro ke apostol banjia ba kinduk ngeit ha u Jesu bakin yala ya ki pai pa ya ka jingyala jong ka jingkarla kabamod jingkarla kabamod kalong kaba kongsan jingkarla kabamod na ki pop uso jong ka jimmi pat kalong ka jingkarla kabamod lada manga bad mapi nim kerla kabamod na ki pop kam don jimochu iya ga jimmi pa jongu Chris niosno nya ke kam jongi apostol hadinu tau badakko ulayo jingko jingkia hak kerteng jongu Jesu balami pan buon ki buriu kila lingo buon ki buriu kila ngeit hau Jesu dondro ki buriu ki ba artatin dan buon ki buriu kila lingo bale kine ki apostol nannu kilayo kat kene ka bor ban pen koit ya uni uburiu ba pangshislen bad u Petrus daga jinslor ulas tang banyala iyaki bade lempa u Jesu balami pat na ki baya kilayo kat kene ka bor omde na mar ba kilong gi Bakhuid Henry ya ka jingko jongu Jesu balami pat kalawan telep halo jongi bad utau badko bad kila om kane kalong ka jingto kalau urlong ya ka jingto habau Jesu lami pat na ki baya bad udang hikaya ki pait ba ya ka jingkar dor ban pedang pura ya uso jong ka jimmi pan uye uso jong ka jimmi pa jongu Chris uso jong ka jimmi pa jongu Chris ulang umen siyam Bakhuid habangi syayala de ban syayalam da umen siyam Bakhuid handa ni kerlalong ki kun jong ka jimmi pan Dena kata daw ko himen ko para kaneka ayam kalong ka ayam bakordor nagabenda jongi haka bangi penkare nagabenda ka Pentecost nagabenda ka sniburam Pentecost haba umen siyam Bakhuid ustamban trekam hapo jongi uso jonga jimmi pa jongu Chris kan penkarla ya ka jingim jongi ka pendema ya ka jingim jongi kan yalam yang isya ka jingkarla kabamon lese ha ka jingim jongi don bon jai ke jingtaron ngidon ke jingti ngidon ke jimmelin basuniyo mano banyarap yang iban kerlah kabamod bade ke bor jongo mensi yang Bakhuid uban penkarla yang ini mano bala pelong yaw Jesu ban mipat na kibayap uday umensi yang Bakhuid ubadon hapojo haba la pelong yaw Jesu beriyo uday umensi yang Bakhuid la pinvan duri yaw ha ka jinglong beriyo utaw ju mensi yang Bakhuid ubasyam hapo ka donut ula pelong yaw Jesu ban mipat ula ay bor ya ka met yak jomu sasyasin ban mipat na kibayap umensi yang Bakhuid upenkarla ya ka dur jongi umensi yang Bakhuid uyalam ya ka met ka pa jongi syakata ka buram namar umensi yang Bakhuid ulong ka jingkular jongo belayupa umensi yang Bakhuid ulang ka buram jongo belayupa umensi yang Bakhuid ulang ka bor jongo belayupa haba utau buram bat ka bor jongo belayupa lawan hiya sya u Jesu sya ka metiap jongo Jesu kae ka balajia u Jesu ulayo buram dena kata daw ki apostol kimpat ngawtu bade u Jesu ubalami pa kila lingo kila sngaw kolma kila artatin umensi yang Bakhuid un yalam yangi syaka buram jongu belai upa
Umensiam Bakhuid uyalam yangi syaka jingi jong ublay upa. But ni don't come ban trang nagabenda umensiam Bakhuid malla kelip ma jong jingim ka jongi. Ni deben tuwai how mensiam Bakhuid man gapor bangindum iyo jinga ke jingkar ko na ublay ha ka jingim jongi. Tongin tuwai ha ke Eucharist Bakhuid baka jinge jongi kan roy man gapor. Hapo ka jingalam junga mensiam Bakhuid kenapa ngirungin yo ya ka burom jaga jimipa man ka kelip ma tongin duai ko Jisu ialam ini syaka burom jaga jimipa ki beriukin yo ihani ya ka burom jaga bagi kemajuan kan pernah ida kene ka burom jaga bele haba mensiam Bakhuid usyong hapo jami ni haben duai ni deben trang ni deben pindam ya lade hapo ka jingsen sha ka bor penyai jong mensiam Bakhuid u Jisu balami pa unyarap yangi naga benda kane ka kam tongin duai ko Jisu be id melong ukun jong bele bala penur long ya ka sain dur jong bele upa hapo ka jingalam jong mensiam Bakhuid melami pat na ki baya ka met bayap la yo bor biap Jisu ngilong ikun batalon ngilong kikun kabaduna harukom pinki im yawo mensiam Bakhuid hapo jongi kenapa ka met ka pat ka balaya ya ka binta jang ka met ka pat ka bapang ka bashitam kaneng yo bor name Jisu pen khoi pen kia yangi pen ki temai yangi bangilong ikun ki baken sai jame yen yaro ya utrai Jisu Christ Jinom ma jinom. Tongin playa ka jinge ka jungi ngange ka ublay upa badon bor baro unong tao ka beneng ba ka kendo but how Jesus Christ kun ba marwe chung utrai jungi yaw bala po na mensiam Bakhuid yaw bala kana ka Maria tesoti bala shale ben hapo ubonti is pilatus la sanar panayawu ulaya la tep yawu ulakia shakibaya agasni kabalai ulami pat na kibaya ulakir shabene ushong shakamon ublay upa badon bor baro nangga unwan pat and bishari kibayim pat kibaya nangait ho mensiam Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jinya selokiri kuid haga jimma ikipo haga jimmi pat kado haga jingim bam jikur amen. Laispa nyupo. Laispa nyupo. May the crowns go down so low, jingai dibangi Toya duai ko himen ko param pakai jingkinia jonga bajumpi kallam ka bapriang kun ha ublay upa badan bor barro to try preaching na jijopi Lagapantay jingaro kurang kerjeng jemu Simatoy ibalik balang ko jemu para away ko pa ngitarwa daga jingkamen ya kini ke jingai jongi ha kini ka ayam paska to pedian ya kini ke Eucharist da ka ba lapsa ya ka balang jome ni pan ya kene da Eucharist utrai jangin Amen.
Utrai undon rengka bat pim. Rengkat bakiru. To kentiu yala ki donut. Ikentiu ki shao trai. Tonginaimu ya utrai ublei jangim. Kasham hok bat kadei. Dashisha. Kalong ka basham hok bat ka bade. Kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por. Banyarok yame kokinrat. Henry kamdam hagene ka ayam paska. Nini ya pendon program shushu yami haba uyewu kris ukun lambarod paska jangi lakinia mauke nulang ukun lambarod bashisha ubala kitna yake pop ka parte da ka bayam ula job ya ka jingiap jangi bada ka bamipa ula penyo biang hangi ya ka jingim namar kata habala dapnia da ka jingkamen paska mallaka jait benriyo karisa da ka jingkamen but what ki bor bane rengkat bat ki kinhun angel kirwai lang ya ka jingruwai ba klem kut jangka buram jame katba kia penbana nagabinta umen siem Bakhuid pawan pinki im yagamet kapai jangi kamdam ekabinta ngisno pang ishtam kumjuru ya ka jinglom jangi baro kawai ayun nang pinyajan yangi shau jisu bangin dukla ban mipat lang badu jisu hamalla ke benda janga jingim ka jangi midwai na duka donun babahar ki kam ki jam baharo ki jingang no jangi lang ke paseiso dap daga bor jang men siem Bakhuid dashisha melong Bakhuid kotrai katemei jong ka jingkui barra namar katangi karpad yame to pen kui pen kantang ya kini ki jing tarwajangi dak bappa ya umen siem jame kunga je halo jangi bakinduk kelalam ini kamet bakas nam jengotrai jangi u Jesu Christ haka por bala dino yevu badala ka mansnobha ula pedian ya ka jingsha shitam ula shem ya upo badaka ba aimu yeme ula kedia yahu badula ai halake tsinran u to shimba to bamna ka ne pi baro namar ka ne kalong ka medjana ya ka bayanaiti na ka benga jampi haka ju keru kamendala le abam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halake senran to shimba to dina ka ne pi baro namar ka ne ka long ka kuri janga snam janga jonga jutang batte mai bad bam juk ya ka ben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babun ya ka ben ma ikipo to leya ka ne ban kan mau ianga kusnam bakar dor jangu Chris to pen kuid yani to pen koid ben kia yani to yada yani nau bamen naki kalam
Kajing maya jong kajing Kata sin Bani bang yu deru Bani Dina kani kakuri Iben na kajing yap jong mikutran Kata tu Namar kata Ngi ke bapin mendaya ke jingia bat ke jimmi pachamu Ngi tarwa hame ko traya upu jang ke jingim bat ya ke kuri jang ke jimpenim Ngi da aingo aidem namar mela nyuk yangi Ki ba bit benyang hakama jamme barban shikri yame Da ka bas ngeverit ngi kar pad yame Bangi ke bayo benda haka met badas nam ukris Ngilong ke bala penyat lekawai da umen siyam Bakhuid takan mau to traya kabalan jamme kabala priyang hasatala ka parthe but to penchana ka ha ka jingi renka bado Francis uppa Bakhuid jani fadan some administrator janga diocese but bahru ki lingdo but ki riniam takan mau lemru yati himmen ki para shinrang but kinde kibala yokiya da ka bakarmen niya ka jimmi pa ninang duwai naga benda baru ke bayir batoin jangi ke bala khanar bakinang yo yaga jingi sune ka jangu pale badia baru ke bala khalat no ha ke jingi sune jamme to padian ye ki chaga jing shai ka ko ma jamme to isne yangi baru ngi kar padiame knam barang khan bar kamar ye te soti Bakhuid ka kame jangu pale u josa Bakhuid kurim janga कि apostol Bakhuid Francis deserves Bakhuid but baru ki Bakhuid ki bela pens ngabaya me pateng la pateng nginduk lang ki babbe ben ya ben dalem ha ke jingim bam jikut but ben ni Robert pendon buram ye me da ukon jamme o Jesus Christ davu lembado badhavu kallam hameyo blayo pa badan por Haka jingelang kawai jang men siyam Bakhuid barro ka buram bat ka jingero junam la junam Amen ko himen ko para tongin tuwai da ka jinge naga benda ka jing tumo baro ni tuwai naga benda baro ki kun ki badan hapading kun ki jingele pakin light na ka jingele daga bor jang utrai Koppa jangim Upa hameng kalong Bakhuid kasteng jame Kanman kahima jame kalong kamon jame Hakendo kumpa beng Tuayang iminta ka jimbang jangi kabahara kasni Pato map yangi yakiringkan jangi Kumpani rungi map yakabeles niyo yangi Padwat yalam yangi syaga jimpen syoy Henry tapalay yangi nakabasi niyo To perlain yang ingi kerpat ko try na gajing sini baro ha gajing spoon jamme to ai jing suk jing sign ha gisni jangi kanamba da gajing rap gajing sne jamme ngi light bara bona ka pop bani yo jing da na gajing jing jar baro khabang idang ap khmelen di ya gajing karmen Bakhuid but gajing wan pa jung nom penim jangi u Jesus Christ Nama kacombe kalong kahima Kacombe kabor kaburam Junam la junam Kotrai Jesus Christ May bela on haki apostol jame Kajing sungai happy Kajing suk janga nga ai happy Wat pe digi pop jangi Henry yaga jingai janga balang jame Bada haga jing spoon jame Toy haka yaga jing suk Bad ka jingya tali kawai kat kum gamon jame Mame ubatim Bada basensha Junam la junam Amen Kajing sukutrai kandon barabor renka batpim Rengka berpihak Nam daga jingi lutrai tongin yai mukmar kalia O kulang bro Me makita kipa kapercay Kusyusin mayagi O kulang bro Me makita kipa
hakumi ukun lambaro jango ple hakumi bakit na ka pop jango parte so kita ke bala kwat sha ka jing kawai jango kun lambaro Kendra na profesor wakumunrum ko iyeng jana relation na tin kan sim jana kan sakyahi kan met ka snam jango kris kan rianga sha ka jingim bam chiko Kopa tori to sumar yala kabalang tayalam yangi barro shakaburom kajimipa kaba melakular hakene ga eucharist nipanya kane da eucharist utrai jangim Amen. Utrai undon ren ka barpil play badan bor baran karko yapi uppa barukon barumen siyam bakhuid Amen. yalisuk
Ban penpana ia kekubur jongga Jimmy pa jongu Chris. Haleluya, haleluya. Isungu Play, Alleluia, Alleluia. Nombar kuntai kulai. Alleluia, Alleluia. Jesu Kristus lamipai. Ula jomya kajinya. Ya ukuran berpaskan Kristannya roh ai muciknya. Eni roh Yesus Kristus. Amen.